tugire Kristo bakunze mukama ayesagirwe Imana gushobora byose idushoboje kuba turi bazima kuri isaha kugira ngo tugire igicaniro cy'inava icyo gicaniro gishingire mu kuguruza ikirere cyiza ubuzima bwacu mu mwanya weze mu gicaniro cy'isayirwi wiza mu byo hagati ya saa sita na saa cyenda twabonye igicaniro ishingiye ku masengesho icyo gicaniro gishingiye ku masengesho cyari igicaniro cyo gukurikiza ku buzima bwacu ku buzima bw'abacu no mu butunzi bwacu maze tugahabwa uburenganzira bwo kwakira amasezerano atwugururira ikirere cyiza cy'ubuzima buhimbaye. Muri iryo sengesho twisengeye dusengera abacu abaduhaye imitsaro, dusengera abadukunda, dusengera amagara yacu, dusengera ndetse n'intege nke zacu kugira ngo Imana idutabare iduhoze imibabaro idutandukanye n'ibidusuzugura. Izamu ryo hagati ya saa cyenda na saa 12 turaje rero nyezina kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Iki gicaniro tuje gucana kitubere igicaniro cy'amasezerano kuko ubundi gucana igicaniro cy'amasezerano niryo soko niryo riba yo guhura n'ubuhirwe buzima, tugahura n'ubutunzi buzima kandi tugahura n'ubutabazi bwizewe. Ubundi ubuhirwe buzima ni iki? Ni kumenya Imana n'umwana wayo yaduhereye ikamutanga ku icungu kugira ngo ntidupfe rubi, ahubwo umwizeye wese ahabwa ubuzima budahera. Kugira ubutabazi bwizewe ni iki? Ni guhurumbira isezerano ry'Uwiteka, ukagira umwete wo gusenga, umwete wo kumva no kumvira bishingiye mu ijambo ry'Imana. Naho turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ni ryanjye. Iki gitigiri ngwira mu ijwi ry'ubuhanuzi ni igitigiri gihura n'ubuje gusubizwa amateka n'ubuje gusubizwa akanyamuneza mu gihe hari agacebere k'Imana ku buzima bwiwe. Uyu munsi ugira indwi, iyo turi mu kwezi kugira indwi, ni umunsi witiriwe Gadi. Gadi ni nde? Gadi ni umuhungu umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Abahungu 12 bavutse ku bagore 4. Birumvikana kumenga umwe wese yarafise 3 ariko siko biri, ahubwo 3 bari bafise ubuhamya ubuzima, bari bafise 2 umwe nawe agira 6. Umwe yagize 6 niwe mugore yatanguye gukundwa akazwa n'Imana, ariko yabanje kwangwa n'umugabo we Yakobo umuhungu wa Isaka umuhungu wa Aburahamu. Ariko Imana imutera iteka izibinda umukobwa w'igikundiro Rakeli, izimurina umukobwa w'icangiro Leya. Ijambo twaganiriye muri Yobu rivuga ngo Imana irakiza amarushwa, irakiza umwobo iciye mu marushwa yiwe kandi ikamutabara ikoresheje amakuba yiwe. Izera nawe akavuga ngo
kandi sase nari naragutaye akavuga ngo nuko bacyorora inzahabu bakayicyororera mu muriro ngo niko naje ubwanje unagucyorororesheje amakuba kugira ngo nguhindurire amateka. Leya amaze kuziyongera akabyara Ruben, Simeon, Levi, Yuda, Rakeli yari yarakundwakajwe yavuye agira agahinda dore inshoreke yiwe ayihara Yakobo ngo baryamane acabyara Dani na Nefutali. Mwuyu Zilipa nawe inshoreke yari umwe yabyara bane yavura avuga ati nanombaye umwana kanaje ndamuha inshoreke competition kandi icyo kintu Imana iragitangira umugisha. Nawe ubwiwe amaze kubyara umwana yaravuze ngo azitwa Gadi ngo kuko ndose umugisha. Mwumve ngo urubyaro ruciye mu nda yiwe ntiyavuze ngo arose umugisha, ariko urubyaro ruciye ku nshoreke yaravuze ngo arose umugisha. N'uwo mugisha yarose umwana agira gatanu. Ndaje tuganire ku kintu cyitwa amasezerano. Ndaje tuganire ku kintu cyitwa kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Iki gicaniro tuje gucana ni igicaniro kiguhuza n'amasezerano. Kweli ubundi isezerano wasezeraniwe niryo soko ry'ubuzima, niryo riba ry'ubuzima bwiza uhiriwe, kandi nibwo butunzi buzima buzira akanenge, kandi nibwo butabazi bwizewe. Kubera iki tuje gucana igicaniro cy'amasezerano, nkaba ngomba ndabigishe amasezerano n'igituma Imana iduha amasezerano n'uruhare rwacu kugira ngo dushobore guhabwa amasezerano yuzuye. Nuko nzi neza ko iyo wigishije ijambo ry'Imana ryikwije ubutwari, ryikwije ubushobozi, ryikwije ubuyobozi, iryo jambo ry'Imana wigishije iba ari inkota y'ubugi bubiri, iba ari inkota itema igatongora, iba ari inkota y'ubwuzure y'umwuzuro, iba ari inkota ituma wuzura n'Uwiteka. Muri wacu sogokuru wacu twahawe n'Imana, tutahawe n'uburyo bw'umubiri. Yavuze ko tumwirata kuko na Kristo tumwirasa. Yavuze ngo ni intare y'umuryango wa Yuda, kandi umuryango wa Yuda ukomoka kuri Yakobo, kandi Yakobo akomoka kuri Isaka, kandi Isaka akomoka kuri Ibrahimu na Sara. Niyo Imana igomba kudutabara. Yavuga ngo nimureke kwiheba, ngo ahubwo mwihweze ngo ibitandara by'amabuye sogokuru wanyu Ibrahimu na nyogokuru wanyu Sara babajwemo. Ko niko Imana ituremeshe, ishingira ku byo yakoreye abahambere aha. Ndaje tuganire namwe, kandi izi nyigisho z'ibanze turimo muzubahuke, mubahuke kuzihakanya mubishatse byoko. Nimuzubahuka bivanye n'izamu wahisemo kuzonezererwamo, kuzotabarirwamo, ndabizi neza yuko Imana izogukura ku gisuzuguriro igushire ku cyubahiro cyane ku cyaha. Mungundire tuganire. Niba wumva ijambo ry'Imana icyo rivuga, hazoba hasigaye waragwa kugira umwete wo kurishyira mu ngiro. Imana nayo ikigira umwete wo kuguhuza n'icyo iryo jambo rivuga. Ubwo nibwo budahangarwa bw'ijambo. Kuryumva ni umugisha. Niyo mpamvu Nehemiya yavuze ati naho nsigisha uburyo bwo gutanga kimwe muri cumi, bakabyumva Mana umugisha ko babyumvise, kandi nibamara kubyumva Mana umezagire ko babyumvise, kandi nibamara kumezagire bakabitangiraho Mana uzoba umugisha ugwije kare. Kugira ngo ushobore kuguruza ibirere byawe byiza, kugira ngo ushobore guhabwa ukuri kw'amasezerano, igiciro cyo ni ngombwa.
bazumenya amasezerano ashingiye ku butabazi bwawe, uzoba wamaze kwinjira mu butunzi bwose wagenewe. Ngira inyigisho ishingiye ku masezerano duhabwa n'Imana. Iyi nyigisho ushobora kuyikoresha mu kwiyubaka wowe nyine, cyangwa ukayikoresha mu kwigisha abandi, mu kubaka abandi, mu guhuza abandi n'amasezerano y'Uwiteka. Ubundi amasezerano y'Imana ku buzima bwacu ni menshi cyane, arenga 3,600. Kandi amasezerano niyo azana imigisha. Amasezerano y'ibihumbi 8, imigisha y'ibihumbi 3,600. Kandi mwumve ngo imigisha iri mu masezerano, ntabwo n'amasezerano yicaye mu migisha. Imana rero mubaze mubyumve neza ko ari amasezerano, kandi Imana ntiyigera yisubiraho. Imana si umuntu ngo ibeshe. Cyo gituma umuririmbyi yavuze ngo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yavuze ko, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzogera ko icyo yavuze, nzogera naho yabwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe. Ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera. Ifise ijambo rya nyuma kuri twebwe. Imana ni Imana y'amasezerano. Imana nisubira ku ijambo ryayo. Imana nta kintu na kimwe ivuga ngo ntigikora. Iyo ivuze bikoze. Niyo mpamvu Imana ivuga ninabatorera umwe muri mwe mukamusangana ibyaha, mukamusangana guca bugufi, mukamwumva n'ijambo rizima, mugiye muri Bibiliya mugasanga birahuye, ngo nimwaryizeramo iryo jambo nzoribatabarira. None ni kindi turi buvuge? Ibyo ku muhanda w'iwacu Nyagisomo, ari Kigali hari Murambi, kada ibyo nize muri Ekoseka, ibyo nakuye kuri Ekole Primaire de Kigali, ibyo nakuye muri Lycée Saint-Thérèse de Mushasha, kada amasomo atandukanye nagiye mpura nayo mu buzima bw'urugo rw'Kristo wa Afrika mugabo, kada kandi byavuye Imana ikubitanga umugisha. Wazi bisara bibisi ibifaratiri n'ibipasitori samukunda kuvuga ukuri. No, Imana rero nta kintu na kimwe ishobora kuvuga ngo ntigikora. Umva gatoya, ari umugabo yitwa Eliya yigeze kugira ipfuye, ariko ngo mu ndege nkabibona yigoye kibwe muvuga mbona kuko musoma bari abagabo 3 bagenzi bayo nayo avuga turere yebuye abacicekesheje yo kuko n'intungane. Mbabwije ukuri mu gihe ipfuye ijambo ry'Imana ari neza muzobamirwa murasana. Bibiliya avuga muri Yesaya cyangwa Yesaya bivanye na Bibiliya usoma mu kigabane cya 55 umurongo wa 11. Ewangu sa Imana nigiriki
Isaya 55 ishimuzi bitandukanye. Murongo wa 11 iravuga ngo kamere haruguru gato hariya ndirimbo nkunda yo muri Ecclesia ngo nimurondera umukama wigishoboka muze tumwambaze akiri hafi. Ngo nimurondera umukama, reka mbere ku murongo wa 6 undi sinzi gusoma umurongo umwe. Uyemwe mwebwe mwese munyotse, uwo ni Isaya 55 katwasoma ibyiza Imana igirira abantu. Uwo ni umutwe w'amasezerano. Uwo ni isezerano ni umutwe wacu kuko iyi ni Imana yigendera. Uyemwe mwebwe mwese munyotse imwegera amazi, n'uwo nyene adafise amahera. Hari point d'exclamation y'itegeko. Nawe udafise amahera, nawe udafise inzara, Mana nawe udafise amahera ubakira amatwi, nawe udafise amahera ubavura indwara, nawe udafise amahera bagira amaoperation, bagira ibitereko bizima, ibitigo bizima, urwagasharo zimudu, nawe udafise amahera ubashingiye, nawe udafise amahera ubakorera ubukwe, nawe udafise amahera ubanezereza. Nimugure ingano murye, nimuze mugure ingano namwe bamutagira amahera, nimusume umuvinyu n'amata mutarinze kubigura. Birumvikana neza ko ari mu butabazi bw'Imana, ari mu inshingano y'Imana yo kugira neza ikiremwa muntu. Birumvikana neza ko harimo ubudahangarwa bwa rudasuma bwo kwitanga umwana w'Imana. Umubwire niyo wabyukiye saa 9 sinaba ndi kuri iki gicaniro ngo Imana reke kugira neza, buri nayo iri imbere y'ingoma gusigira ikaragara na capati inzu z'abarundi, ikaragara na cipatiza n'imoto, ikaragara na cagana n'amaguru, ikaragara na cambara gahuzu kamwe, ikaragara ndacafise ubwanguzi ariko ubwambiye cinshiki ko n'ubudasanzwe, ngo n'ubudafise amahera, n'ubudafise igituma, n'ubudafise umwana w'isi ari gutaka ubwisha umukobwa aba ngo afise utuntu sidakakaho ngo afise utuntu dusayangana utuntu tukandigadiga. Iyo tubona kure niyumva sikise ya twamudigadize kuko yatwiyegereje. Muze twiyegereze amasezerano y'Uwiteka tubone gutabarwa mu byahora bisesa. Iki musose wose atwaho akabombera k'urukundo bwiza n'ibyishimo niko gasosera ku buzima twagabiwe. Ntabwo ari agasosera karameneka, n'agasosera ko nuzavogute twarumvirije bagana twe twagendanye nabo, twicaranye nabo, twase natangaye amajambo nasanze no kwa Paulo ndavuga n'uwigiye uzi kuryosha ubuzima. Uvikene Imana ikubwira kiyitera agahinda ngo ni kuki mutangira amahera ibitari byo kurya, ni kuki muruhira ibitabahaza. Nimunyumvise neza ubone kurya neza, muzoheza muryoherwe n'imitsima n'imfungurwa zinoze. Don't forget praise. Tukibagire iyi ni amepahobere ubundi umwaka turimo ni kuba ku musozi w'Uwiteka, aho twamburirwa umwambaro w'ikiganda, aho dutubukururirwa umukanda wavuwe w'isana, aho tubagirwa ibibyibushe, aho duhindurirwa amazina n'amateka, aho duhabwa umuvinyu kasohoye. Sinjenize 2005 muranonga je navuga kandi ibyo mvuga riravura. Wewe usagite wega uzaba ni kuki mutangira amara bitari byo kurya, utangira amara bitari byo kurya murazi cyane guhora mu rusererezi rw'ubuzima. Uyu munsi ngo ajya kumapfa, ibyo ni bya Sezari,
ugeni ibiki ugeni byo mukimutere mu giceceke kwiyumvira ko igikundi uzogikura muri makiyaje kwiyumvira ko udahanga uzokura muki sa kwiyumvira ko udahanga uzokura muki kwiyumvira uzokura mu mafaranga ufise mu butunzi ufise ibyo sigo nari byiza ngo nikubwiye muri ibitagirane ibitabahazi nimunyumvirize neza mubone kurya neza muzoheza muryoherwe n'imfungurwa zinoze ngo uyu mutwe w'amasezerano nje kubabwira si menshi nja kubaganira rimwe gusa ari ndayadondagura makeyi y'amashika nimutega amatwi kandi muzi wanje mwumvirize niho muzoba nzokungana namwe isezerano ry'ama ndangura ubuntu naraganiye Dawudi iryo sezerano ry'amahoro niryo tuje guhabwa iryo sezerano ry'amahoro niryo tuje guhabwa warukwiye kubwira Imana uti nzibanirana Mana y'urukundo wewe gutsinda wewe mwinkomezi mu byomamo byose ngo nkube n'umuhamya nusubiza inyuma abakwemera nusubiza inyuma abagusanga naje niyeguriye Nyagasani nitabyishigi wegeze ubutumwa jenza busoza rwose iteka namwemere fata ukubo Imana niyiguha gutsinda niyiguha kuroranirwa niyiguha kuramba niyiguha kunezerwa niyiguha kuryana niyiguha guheka bivuga jeno bikira gusa umenye ngo uyu munsi warukwiye kwirata ngo naronse umugisha Imana iraje kungana natwe isezerano ryayo kandi n'iby'inama none bidaterwa wahiye kuyivuguruza ngo narungitse icabona mu bihugu ndamugira umukuru ategeka ibihugu azohamagara amakungu utazi kandi n'amakungu atakuzi azokwirukira kubera umukama Imana yawe no kubera umwiranda wa Isirayeli kuko yakuninaje umva mbabwira akantu ngira Imana izogenda azi mbere temu uri umuntu yadutelefone yitwa Kazungu Shadrack kugira umugisha yavuze ari madijite twako dusozera amafunguro yose aravuga ngo itaba telefone niva mu kigali mu gicaniro cyo agatesa cyasa kunaziri aravuga ngo Imana izoguhe isi yose kubijabo rya Nachinwe muri zindi byinshi muganga navuze ni abantu bitekongire neza zikozo ducenze nukamfate nk'umunyabwibo n'umuntu ntabwo je mugize ibama mugabo nyene sije nzonda y'ijambo ryawe nakandi kanovera nakandi gaciro n'ijambo ry'umugabo Kazungu aravuga ngo kuwa Mungu numvira iki kiganiro cyawe ryambere ndatelefona birango mugana kiguye ko ndiko ndafungura wamagarika ibyo kurya ndiko ndarya ngo hanyuma ngiriki
kandi ikintu cyamabaje n'umukristo kuwa Mungu nari niteze ko abakristo nanjye nava kwa amavuta y'umwuka w'Imana kandi niteze ko abakristo bavuga ku nyigisho nsanga abantu bamaze kumetiriza umurongo batumva n'inyigisho bateragatira kugira batanga imitwaro ndarindira babiri bone nibo bavuze ku nyigisho kumbe nuko ari umwanya muto ahubwo nafashe ko ari izamu nzora nita mu telefone ku ijwi ry'ubutungane ndaribarungikire muri studio restaurant komera Christian muzima kuko amapere yabo abayumvikana urumva ko abantu ngere bafise inyota n'abandi bafise inyota yo kumenya Imana ariko kuri kwa amasezerano akiri kure ya n'ikibazo anayidini yagaza birasushumira avuga ngo dusengere sibyo hano avuga ngo papa ntiyabindi orala Shadraka avuga ati nitwara mfise yose nzokizana ariko ngo mbanje kugira neza babo mbanje kumweka ku biganza abwira Shadraka gugusengera birahagije n'atoza mutwara wazo utanga jewe nasabye Imana mushobora byose ubwo amavuta yari muri Eliya yaje muri Elisa bigije gatatu nawe bikubeko arambwira Shadraka ngo ndabyakiriye ngo ariko mwishi amavuta kuri ko nayarose sinzobyemeye ubundi ikibi cy'ukubikwa kw'ibiganza niki Genda wanashaka ni acte prophétique mugaba ni nkubika kw'ibiganza ndi umusambanyi uzosambana bigije gatatu niba kubiganza ndaguza cyane ndoga bizokuba ko bigije gatatu mugani mugira amahirwe y'abafisha amavuta y'umwuka w'Imana muragomba mutega ibitugu ariko kugira ngo bamenye muzobicisha he jewe nababwiye ngo nimunyizere kada nimwizere ijambo ry'Imana mwizere uwamumye mwizere uwababambiwe ubundi jana akantu kakabuye n'akantu k'igikona kagemura kakagenda somo nyingi yahanze ibiganza bikenewe none Bibiliya irambwiye ngo uzohamagara amakungu utazi kandi amakungu atakuzi azokwirukira kubera umukama Imana yawe n'ukubera umwiranda w'Isirayeli kuko yakuri naje akuninahariza hehe aya mukami nawe akuninahariza mu masezerano mu kumva amasezerano honyine honyine mezani honyine les enfants de Dieu bana baradasonga ngo zokungana namwe vuga ngo nanje isezerano ry'amaboko n'ijyama none rero ni kubwirwa n'uruhe ruhara rwawe ndashaka kubwira gatoya n'uruhe ruhara rwawe uwatayukwemera igihe muzava mwibaza ngo mubwibane sigaye vuga no iyo mvugiye hejuru y'icindi kizamuka Imana yarandisha ubundi nanabikunda kuduka sinzi ngira ngo yashatse kunyereka ko ntari ibyo nabwiye gukora kuko ari indirimbo nari nanditse ari gusohora mu mpera z'umwaka kandi byakunze nabyo nari mfise abo nabasabye ibitero by'ijya ndirimbo reka ndabivuga ko ndakunda cyane biriho kandi n'ibyishimwe mugabo Imana itaramije nizo biranyereka ko iyo ngabire nari ndayifise mugabo ikuze ingabire ifitiye akamaro gashi gusumba ibishobisho cyane irari ryanje siko none Imana ibamugisha amazi ngurura n'umwana w'umwana w'umuntu we n'Imana ni kutamwifi yasinye kwigisha ukivuga ugishamu nyaga muva ngo kayo kariko kariruka mu kariko karakina abandi ngo kujya kwa amasisios windi gomba kuva mugabo biragaragara cyane isigwa certifica kuje kubana nayo ukiva mu ndakwanye ko kukitayiguhaye baraguhamba itayigwa barakudiya murabona ninja badiya
isi bitarabona seritifika mujya muyagiye kudofuro ukataje visi kana nizi kwiga n'Imana irazi kugira izi gucisha ngo kana nizi kwigana ku buryo wanamemba ndi kwiga ngaho nyene nuko dukora byose birimo ariko dusaza nitotali sibyo mugabo niba kwikubanza certificate murasi yuko umwigisha kwigisha professor ya kwigisha arakwigisha akazogwa certificate nico gituma ubu buzima baye kwiga no kabiyakana ishobora kurigura umukobwa niwitege ko ari bizigura umukobwa ishobora kurigura umunyeshuri sigizigura umushomeri cyangwa umukozi ishuri kuriga mu myaka iri munsi ya 40 sijya uziga ureje imyaka 40 kandi munsi y'imyaka 40 ariko iyo bakubwira kumva umegana ubugome cyane ubujyaye nacina ariko ndabwira zine sinzi kintu twayiduhereko ndabona ko atacakiriye neza mugani ngira akamaro kwe munsi y'imyaka 40 hariho n'indwara wivutse kugira ngo uharanire ko immunity corporelle yawe iguma mugabo hejuru y'imyaka 40 indwara ikiza ivuze bishobotse na prevention uyigire ariko umenye gutandukanya prevention na treatment n'amasezerano twasezeranye ugadutabara ariko ngo n'ubu ubwenge ndakureka ndaguceceka mugabo Imana tugira inama y'ingene tsobikora yavuga ngo ngwi ngo ni murondera umukama mu gihe ashobora kuboneka ni mu mwambaze umwanya kiriyafu none tutamurondera ukurondera iki wajya gucukuriza aho ni feza ntiyabikwangiye niga ubwenge bw'ingano bipima n'ingano bibona wajya gucukumbura iki yishwe kandi yavayo hariya urazikubita ipasi ukazimeshuka zipoma ya parfait igaragaze mutushaka ukazima kandi ugakuramo ibyashara ni byiza uwo n'umwete wagize mugabo agira n'umwete wo kurondeza Imana kimwe muri cyo gira n'umwete wo kurondeza Imana kigo gira n'umwete wo kurondeza Imana ngomba kubabwira ubu ngubu twabahaye iminsi 20 turi masengesho tutabasabye kwisonzesha tubasabye ariko guterera kugira ngo tugere aho Imana ishaka tugere kugira ngo twisabire ako nakabuto nani kintu nakimwe kizokugwa ko byose bizoja mu minwe y'abagwayi n'abafunga kugira twisabire umugisha n'umugozi ejaburo zinazobifasha tangure gutembeza bisi babereka bamaze gutanga aho turi kumusugirirwe azobikora kugisisi cyo gukina nagira amabwisi ukuri iyo bikurana mu murima mutadufata nk'ibyaro ukabona mugenzi wawe ikibana rimwe abarika guteza impanuka kubera izijya kurisha ahari ikibana zigira iki zitarazone wawe nakunze uberutse tugiye ku maziko y'amuvukanye wacu wo mu Kayanza nabajije kubera ko imungonga barimira hamwe bose tajya barimira umunsi umwe bagasarurira umunsi umwe byose bigenda umunsi umwe birakunda bagukura bavuga ni kabisa uva ikurinye munguka ya karima ku musozi wawe mugenza wawe ikiba ashobora kuguteza impanuka z'uko bakoneshereza niyo mpamvu mwebwe ibitazi mwebwe abatumva tubwiriza kubahimiriza tukabasengera kandi tukanababwira timukirengagiza umurimo w'Imana nimukajya Imana kimwe muri cyo kuko muradukikije amarira yanyu uramena amatwi Imana ikacingenya wayimbira urumugero kajya kumara aro uwa mukavuye timoza tukaja ku murongo mo gutuma Imana ibivuga ngo akira kego tabago abohoka amaguru zifaro z'u Rwanda y'abahungu mukango ruhora imbere y'Imana rurega muri isezerano ryo kugutabara Imana ibayanga kuteteko isezerano rya kane n'isezerano ryo kugutunganiriza imigambi
ariko isezerano rya gatatu ryo gutabara ntugomba kubura risoma imbere ko tuzoza kuyabigisha byimbitse. Uzoshingire kuri Yesaya 41 spesialma ku murongo w'icumi. Isezerano ryo kugutunganiriza imigambi ni ikimenyetso cy'uko Imana idakeneye ubushomeri kuri wowe. Nibyo Pawulo yavuze mu Efeso 1:10 ngo buriya turi abantu badasanzwe, Imana yaturemanye ubudahangara, ngo ituremera muri Kristo Yesu, ngo kandi turemera n'imirimo myinshi yo kurangurira muri Kristo Yesu nyine. Imana irashaka kudutunga, ikadutunganiriza n'imigambi. Salomo aravuga ngo umugisha Imana itanga ntiwongera kumubabara ukundi. Ntugomba kubura bizirikana ko tugomba kuza kwinjira mu bwibike bw'amasezerano, niho tuhora n'ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ariko ntimwibagire ko imbere y'uko turonka aya mahirwe hari ibihugu indwi mubanza gusenga. Tumaze kubona bine ari ingeso mbi, meseti peshe kapito, ari ibyaha mubwiza kubanza gusenga. Ubwibone, ubujyanye, ubukonsibini, inzigo, ishyari, nizo ntandaro zijya, nizo ntandaro z'ubusuma n'ubusabane. Turaje kubiganira ko muri Nizamu turiko turavuga umusozi cyangwa igihugu kigira gatanu cyo komora. Iri sezerano ryo gutunganirizwa imigambi n'Imana tuzobora risoma muri Yeremiya 29:11. Uzohasanga ubuzima bw'Umuyisirayeli mu buhungiro bw'i Babiloni, mu buja bw'i Babiloni, kubera ubugome bwa se Ezekiyasi. Intandaro y'ubuja bwa Babiloni kuko Imana yari yarereye ko batazongera muri kuja mu buja byavuye ku bugome bwa Ezekiyasi n'umuhungu wiwe Manase. Ariko Imana irabasanga mu mibabaro yabo. Iri ni isezerano Imana igusanga mu ntege nke zawe cyangwa mu mibabaro yawe. Ababwira ngo nzibyo nibwira kubagirira. Ni hamwe uvuga uti ko shaka ibyiza, ko shaka icyubahiro, ko shaka igikundiro, ko shaka ubutunzi, ndabigenze gute? Tuzobiganira. Ariyo isezerano rya gatanu, isezerano ry'umugisha. Iri sezerano ry'imigisha niryo sezerano rimwe amasezerano menshi cyane. Harimo kubyara, harimo kurenganurwa, harimo guheka, harimo gutsinda, harimo kutarogwa, harimo gutorana neza, harimo kuramba, harimo kudahura n'intambara, harimo kudahura n'isangano. Ibi tuzobizirikana mu gutegeka kwa kabiri cyangwa igitabo cy'amategeko kigabane cya 28 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku w'14. None rero tuganire gatoya. N'igihe Imana itanga isezerano, igihe Imana yasezerana umwana w'umuntu, n'igihe Imana iba igomba kuboneshereza inzira, kumwereka inzira yo kugenderamo, ntiyebure kubera utsitane. Kuko utotsitane no guca uvuga ngo ndasibye ku rubanza nariko ndaja ko, niko n'Imana iduha amasezerano kugira ngo no mu ntege nke zacu cyangwa no mu makuba duhura nayo ntitwigire twibaza ko Imana yatandukanye natwe, kuko ngo mu makuba niyo idusuzumira kugira ngo idufate nk'ibikoresho byiza. Pawulo ariko arabibwira Timoteyo amubwiye ngo mu nzu y'inyuma, ariko za Timoteyo, mu nzu y'inyuma ngo hariyo ibikoresho byinshi, bamwe n'iby'ibumba, ibindi by'izahabu, n'iby'ifeza, ukwiye kubika izahabu kuko waciwe kandi wapimwe, bashyizwe ku munzani n'Uwiteka. Ni nabyo Elihu yabwiye Yobu na bagenzi biwe batatu, sibyo? Imana rero nk'uko yabigenjeje kuri Aburahamu, ikamugerageza, ikamuhamagara, itabanje kumwereka tuci iburyo cyangwa ibubafu, ariko agakoresha ikintu.
ariko agakoresha ikintu gishingiye ku bwitonzi no ku guca bugufi kwane kwa Burahimu. Akaraba ingene Burahimu yubaha Imana, akaraba ingene Burahimu yubaha Imana no mu gihe ibintu bitameze nk'uko yabwiriza kubibona, akubaha Imana ashingiye ku mutekano w'ubundi, akaba ari mu gihe cyo kwarutse ko ariko Imana yamupima. Akaraba ingene ayubaha no mu gihe akabyuka no mu gihe ari umusaza ataramuha urubyaro. Imana ikaraba ingene no mu ntege nke ziwe, Imana imaze kugaruka ikamubwira ati ugendana nanjye ugendane imbere yanjye uciye bugufi. Akaraba ingene Burahimu yamwubashye, kandi ingene mugerageje kuri Isaka, Burahimu akubahira Imana ku musozi wa Moriya. Uko niko duhabwa amasezerano tukageragezwa, siko ubundi Imana iduha amasezerano kandi Isirayeli nayo ubwayo kutugerageza muri ayo masezerano, nuko yabikoreye Yosefu akangwa na bene wabo, akaribwa na bene wabo, akambugwa na bene wabo. Nk'uko yabigiriye Musa, agatabwa inyuma y'amezi 3 ari kumwe na nyina, agatorwa n'umukobwa wa Farawo, akamurera kubw'ubureretsi bwa Miriyamu mushiki wiwe, agakurira mu kirimba kwa Farawo kamara imyaka 40. Nuko umuhamagaro wa Musa ntiwigeze uzimye, akaja kwa Yetiro, akarongora Zipora, akabyara abahungu babiri, Gishoni na murumuna we. Mu gihe Musa umuhamagaro ntiwigeze uzimye, agasubira mu Misiri, akaja gukora ibitangaza ubwoko bw'Imana, akayobora ubwoko bw'Imana imyaka 40. Musa muhagerageje mugabo nitwe dushaka gusemagura amasoro atakigeragezwa na kimwe twakiriye. Ukwigishwa n'umwambuzi w'amasezerano ya Imana irakugerageza uko yabigize kuri Dawudi. Uyu mwaka turimo urashingiye cyane ku musozi wande w'Inayoti, musozi w'umugabo. Mugabo Inayoti Dawudi asenze Imana ntiyavuga niyumva. Inayoti Dawudi akeneye gutabaza Samuel, yarasenze Imana imwe mu rufunguzo rwo kwinjira muri stock wazana igisubizo kuri Dawudi. Imana irahagurukira ko agiye bitazonyura mu mugabo. Abantu biga murasenga ngo bayinuka ari igihe bitazonyura mu binuka ku mugabo ngaho bikagendeka neza pe n'abarahiye. Abantu biga murasenga ngo murongo ngo mubyarwe hari igihe bitazonyura muri iki mugabo, Imana ikazozana igisumba byose. Shakumbira ngo ninjye sindiye. Ubundi Imana iduha amasezerano kugira ngo duhugure, itwigishe. Dawudi yavuze ati Mana yanjye nyigishe uko nogendera mu nzira zawe, ikugerageze, igutunganye kandi ibigukorera imbere y'ishoza ayo masezerano yagusezeraniye. None rero isezerano rirategerezwa kwizigirirwamo no kwihanganirirwamo. Uko niko Abaheburayo 10:36 ahavuga. None ko Abaheburayo 10 umurongo wa 36 n'abasomere. Aravuga ngo nidushikire ku kwemera. Biravuga ngo none bene wacu mereye ku murongo wa 19, dufise umwidegemvyo wo gushika mu ngoro kubera amaraso ya Yesu. Dufise inzira nshasha kandi nzima yadutoboreye muri wa mukingo w'impuzu umwe wari urayeranda uvuga kwa gatanu mweranda, ni ukuvuga kubw'umubiri wiwe. Kandi dufise umuhereza mwuka mukuru atunga umuryango w'Imana, ubona bagaragarira mu ijambo ryiwe. Nitwegerane umutima ugororotse ushinje mu kwemera gushemeye, ducucagiwe ku mutima
tuvanywemo ibitwagiriza kabi kandi twuhagijwe ku mubiri n'amazi adutyorora. Namba warabatije ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, icikiriza amaraso ya Kristo ukugwa mu ico cyose cyo kwagiriza imbere ya Data ubone gutabarwa. Kandi nitwicararikane kugira ngo dukeburane mu rukundo no mu bikorwa byiza. Nabibacumiriyemo natwe turiko turabikora kandi n'akabuto k'ubutabazi bwacu muri uyu mwaka w'2026. Ntidurebe amakoraniro yacu nk'uko bamwe bahora babigira, ariko turushirizeho kuremeshanya, na cyane cyane ko mubona wa munsi uriko urashika. Mwako nanone nitwaba ducumura n'ibigirankana tumaze kwakira ubumenyi bw'ukuri nta mbagwa yerekeye ibicumuro ibisigaye, ariko abasigaye kwitegana ubwoba urubanza n'umuriro ukaze wimirije guturira abagararije. Wirinde umwuka w'abagararije niwo wonyine ushobora kugutandukanya n'amasezerano yawe. Wacumura mbizi mishinji isoni z'ubwambure bw'amaso yanjye arisabye jenda bagivuga kandi sindi umunyabwibone, kuko hari ikintu uvuga ikintu cyose uvuze gifise umwuka ubwerekeza. None icyo bwerekejwe n'umumarayika w'Imana. Jenda ikintu narekejwe n'umumarayika w'Imana n'igice mu kanwa kagenda barabika. Niyo mpamvu nahagaritse n'amavizite yawe, kubera ikimubanza kuza nahuba mba mwisha mba mukirere muzima anshishije agata muzima. Ibyo bintu nanjye nibyo nasezeye, nanibyo nividiye byo kubazima ubwo umushitsi ngiza arizima nanjye kumoje giso. Jewe bintu nanibyo bimbabaza. Ijambo ryose ridaherekejwe n'umumarayika w'Imana ndabaraye nari kumuvuga. Nimba ko impanuka kandi impanuka jemara n'ibitsitsi ibiri kiramira ndabizi cikangura ndavuga ni impanuka yambaye kokoto. Ikintu cyose bisumwa kugirekeje. Yatari umumarayika mwiza n'umumarayika mubi. Umuganga y'itegeko rya Musa aricwa atakigonga. Niba Imana yishe abantu bariko barayibayeba ngo kuri bariko barayirotya bakisigaza inyuma, nawe uriyumvira gute? Ubu kwisigaza inyuma urumva ngo amukatolike men amukatolike women nagera bwe kwiryo jambo zo risiga ku isi. Undi bikorwa wakoze nibyo bizogaragara wewe uri nzogaragaza. Ubukangara y'itegeko rya Musa aricwa atakigongwe iyo byemejwe n'ibyabona 2 canke 3. Mwibaza ko atasobanura isumbirije cyane uzaba yakengereye umwana w'Imana agafata amaraso y'isezerano yamugize mwiranda nk'ikintu gisanzwe akongera agatuka mutima we soko ry'uwo. Erega turazi umwe yavuga ati uguhora ni kwanje nije nzobasubiza mu nkoko. Yongera ati umukama azocira urubazi igihugu ciwe. Erega birateye ubwoba mu maboko y'Imana nzima, ariko nimwibuke ya misi ya mbere mumaze kubonesherezwa n'umuco ukuntu mwarinda rugaba amagorwa y'ingwano nyinshi. Amasezerano aradukomeza tukarinda intambara nyinshi kandi imaze kurinda intambara bwa Kristo wamaze gutsinda. Amabo tuvuga ngo ireka mana rugamba ni rwawe, ni wewe wakijije Daniyeli ukamukura mu bwobo bw'intambwe. Erega mana rugamba. Daniyeli yabanje kumara iminsi yose yimenyereza kubana n'Imana, imenyereze kubana n'ubukene, umenyereze kubana n'abakwaha, wimenyereze kubana n'abavugana. Urabimenya ingene basanga ikabagira, ariko gusa n'ukengere kuyindi. Mwaho babatetereza mu maso ya bose mu kubambika ibara no mu kubasesereza. Urabona yafatanya amagorwa n'abagezwa gutyo. Mwana babaranye n'abari baboshwe
kandi mwarashimye gusangwa utwo mutunze muzi ko mufise itunga risumbirije kandi ryamaho. Ndimureberera umwizero mwamanye, kuko uwo mwizero bazanira imeri itagira uko ingana. Ndaje kuri wa murongo, ariko banza wige kudatandukana n'isezerano ry'Uwiteka. Amagara meza, ubuvuzi, ubukira indwara, uko ariko kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Vuga uti imyaka mfise n'inkanga sindayikoreye. Hari umwana w'umukobwa yanezereje ku ijambo yavuze, ubwo se yamubwiye omega ngo uzoduha inzoga ryawe. Arambwira ngo wowe na wa musheri wawe ubona umutama abatama bisanzurira mu bwenge. Arambwira ati abona kuzaniye ubwo perezida ndabwire ngo n'umukwe wawe. Avuga ngo yawe umusaza we yarabimbiye, avuga ati umusaza ni musaza jijerije ko naramukuzanira utekereje. Ubwani kabisa njane ukindene musaza wanje tuko turashamuka kwijabe yigeze kumbwira ukuntu naba mu fonctionnaire abantu ntibamenya ko ni mu fonctionnaire, kuko sinigeze njya gutora diplome ngo tufite haramanyanga jeneye jeri kuri mbaguje kuri na dote naragiye kuri sese niko gahinda kamera bize ndi mu rugo. Aba senzi ku rugo rumeze uko n'ubutunzi bwahereye muri iyo dote. Icyabaye ni igiki zaza bamubwira ngo ziko uzava uruka kwivuga igiko nyozi cyakwishe. Ubundi jewe none narongo ofisi imyaka 20 siyo ko shiwa ko bigende hagati y'imyaka 25 na 26. Nabona ariko kazi naje amashuri kuko nakoze umwaka umwaka hafi bi naragira mariage ndimo wamiga kwiga. Ariko muri icyo gihe umusore wese yaje namwemeye kunyene kuri iyo jambo byaramubaje. Mugabo mbabwisha ukuri, nitwaza twirabira mu bitekerezo by'abandi turapfuye turahonye turatikiye. Hari uza kugira ngo sazibanya arakwikorera arakugana. Hari uza kugira ngo mbega injyaro zawe zagiye anagombe kugusopa amajambo nikajya kagabo kawe cyangwa ukwiruka. Yesu baramubajije ngo mbega iyi ngo uyu murata niwe yacumuye cyane n'ababyeyi biwe. Kristo Yesu arababwira ni mu nkuru ziseswe ngo si n'ababyeyi biwe ngo ahubwo ni kugira ngo data aninaze. Ngo si n'ababyeyi biwe. Nimureberere umwizero mwamanye ngo ni kubera muremerewe n'imyaka musabye mutarahawe, kuko uwo mwizero niwo uzobazanira imeri itagira uko ingana. Hari Imana izobashingira, hari Imana izobatabara, hari Imana izobaha urubyaro mugatangara. Erega muracyakeneye kurinda rugabo kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka mushikire ibyo mwemereye. Mwako hasigaye akanyisasi kamuzungunya uwimirije kuza ariko araza, kandi nazoteba mumuhabwe muri uyo mwanya, kuko si nyuma y'iguhe. Ni umukiza n'umutabazi azanira mu ijambo ryiwe. Ntibukibagire twabonye muri Isaya 55. Ijambo ry'umukamariza rije guhugura, gutabara, kubohora, gukiza, guteturura, gutungisha, guhindura izina, guhindura amateka. Ariko intungane yaje izobeshaho n'ukwemera ikaramuka yiyonjoye nawe izohimbara umutima waje. Cyo rero niturabiyonjorera abakundwa mu mukama, niturabiyonjorera bagiye gutaka, ariko turabemera bagakiza umutima. We wumva ko utari wiyonjorera, we wumva ko uwemera, we wumva ko ugiye kuba kuri iki gicaniro cy'inava, igicaniro cy'ubutabazi, iki gicaniro cyo kwinginga no gutitiriza, ngomba ndakubwirira ijambo ngo komereza wenyine. Kandi inshingano yawe muri aya masezerano irashingira kuri utu tuntu dutoya. Ubwa mbere wige kwizera Imana, kubera iyo Imana uyizeye irakora ibyo twizera byose
byose bishingiye ku ijambo ryayo kandi ikabikora idashidikanya idakekeranya. Icya kabiri, inshingano yawe ni kuguma mu bumwe n'Imana. Ndakubwije ukuri ngo iyo wagumye mu bumwe n'Imana yawe, ukiyomera mu masengesho, ukiyomera mu gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ryayo, mbabwije ukuri Imana iragusanga ikagutera iteka kandi ikagutsiturura mu makuba y'ubwoko bwose. Icya gatatu, kwirinda guca mu nzira y'ubwigomeke no gutererana. Reka kuryagenya mugenzi wawe, reka gutereranya abandi, reka ngo umunezero wawe mumuruteje abandi. Aho ndahagarara ku gatsoma. Abagabo b'uyu munsi mwaratakaje amasezerano, abagore mwaratakaje amasezerano, abakobwa n'abahungu n'irindi bara. Mungu wa kera yariyemera akabanza gutunganya ibintu kandi agacishemo no ku munsi wa gatatu ujya kwigisha ku musore, ni nabo tujya gusengera umusore mu bandi w'Imana. Nyine akagwanira agaciro kiwe, akabona ko umukobwa adushikira mu dusizi, uyu munsi murashaka waterere mu nkwano. Ababyeyi baragiye kubiko. Ndabasabye mwirinde imiryango no guterana hagati yanyu, ntimuzogwe mu butayu bw'Abisirayeli. Icya kane, kugira ukwihangana no kwizigira. Izi ni inkingi zigushoboza kuzura n'amasezerano yawe yose. Kugira ukwihangana no kwizigira. Aburahamu yarihanganye, Imana imugura sokuru w'abemera, kandi Imana imuha amasezerano adasanzwe. Yosefu yarihanganye, aba mukuru muri bene se, kandi yari uw'11 muri 12, kandi ayobora intwaro zose za Misiri, arongora umugore w'ubwami, umugore wo kumereza nk'ukaboni, kandi atari amashuri, atari ikindi kintu usibye Imana yamutabara. Tobito yarihanganye, Tobiya aba umwami, kandi se Tobito atari umwami. Daniyeli yarihanganye, Imana imwita izina ridasanzwe ngo muhungu w'igikundiro. Mungundire duhurize umutima hamwe, Kristo Yesu abe muzima muri isengesho yacu, usenge isengesho ryo kuduhuza no kwizera, kwizigira no kwemera Imana bidasanzwe, maze amasezerano y'Imana ahabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, turagushimiye cyane ku masezerano menshi kandi meranda tugira beranda wandikiye mu ijuru aho byagiye, ariko ukayandikira kandi ukasezeranira ubuzima bwacebwe abana bawe. Ndasengeye aba bakristo bari kuri iki gicaniro, naje ubwanje nyine ndisengeye, sengeye abarundi n'abarundikazi, nsengeye abakwizera bari ku mpande zine z'isi n'ibihugu byabo. Nsengeye cyane abitwara iki gicaniro cy'Inava, ngasengera mu buryo budasanzwe ababumvise inyigisho, ko Mukama wogira umugisha no mu bwiza. Twigishe twese ukwizera, twigishe twese kwizera amasezerano wadusezeraniye, tuyategere neza, tuyategereze dufise umutima wizeye wihangana, kandi ntitwirengagize ibyo wakoreye basogokuru n'uburyo wabibakoreyemo bagatabara. Umwe wese ni umuhe kuba umuntu w'ukuri, umuhe kuba umuntu w'umunyamugisha, umuhe kuba umuntu w'umunyamugwiza, umuhe kuba umuntu w'ukuramba no kuranirwa, umwuzuza umwuka wo gusenga no kugendana nawe. Turiyemeje muri uyu mwanya, turasigirize isezerano nawe ry'Inava, kw'ibyo wavuze byose tugiye kubyakira,
tubigendere tubicire bugufi. Nawe turagusabye muri iki gihe cyacu ubisoze mu buzima bwacu, bibone kudutunga no kudutunganiriza, kutubohora, bidutenganiriza inzira nziza zo gukoreramo ibyo waduhamagariye gukora kuri iyi si, maze tubone kwaba ibyema byiza kandi byeranda, duhabwe umugisha n'umugwiza, dukubwe kwiga isuzuguriro, duhabwe ubudahangarwa mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ineza y'Imana kuri twebwe kandi muguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Abahungu n'abakobwa bo nibanezerwe, abagabo n'abagore nibataba, ububasha bwawe butubeho, impuhwe zawe zitubeho. Uyu munsi duhera nyine tubabaye kubw'amasezerano dusezeraniye. Amina. Imana tunezeze twese, Imana duhindurira amazina, kanatsinda tugira twinjire mu Isilamu yo gusenga dukomeje gusoma ijambo ry'Imana, tubone guhindurirwa amazina. Mwana Yesu.